Assalamualaikum. My name is Nur Anis Alisha binti Bahrudi from SMK Kuala Besut. Today I want to ask you, have you ever seen strange symbols on box of chemicals or medicine and wondered what they mean? Don't worry, today we will learn about hazard symbols and why they are important for all secondary school students. Hi guys! Before my friend and I tell you about the meaning of hazard symbols, I want to tell you the names of hazard symbols first, such as corrosive, explosive, irritant, radioactive, flammable, and toxic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safa Syuhada binti Muhammad Ismail. Saya daripada sekolah SMK Kuala Besut. Tujuan saya di sini ialah untuk memberitahu anda tentang apa itu hazard simbol dan contoh bahan yang mengandungi bahan kimia tersebut. Simbol pertama ialah irritant yang bermaksud bahan merangsek. Bahan kimia ini menghasilkan wap atau asap yang boleh merengsekan hidung, mata dan juga tekak. Jika ingin guna bahan ini, gunakannya di dalam kebub wasak. Next is radioactive. Radioactive is a substance that can emit sunlight which can cause you to get cancer. Simbol yang ketiga ialah corrosive yang bermaksud bahan mengakis. Bahan kimia ini mengakis dan boleh melecurkan kulit. Contoh bahan yang mengandungi korosif ialah asid pekat dan alkali. The fourth hazard symbol is toxic. This chemical is extremely poison. Never drink, eat, smell, or taste these chemicals. Examples of substances that contain toxic are mercury and chlorine. Simbol yang kelima ialah explosive yang bermaksud bahan yang mudah meletup. Bahan kimia ini perlu digunakan mengikut arahan dan berhati-hati. Contoh bahan yang mengandungi eksplosif ialah gas hidrogen dan gas butana. Finally is the flammable symbol. You should keep this chemical away from source of fire or heat. If you want to use this material, use it with caution and follow the instructions. Examples of materials that contain flammable materials are alcohol and gasoline.